Nong Herbang may mga burudan. Gabi, ito lang. Si Manggokon, Bapak Luis Panjaitan Burunenggolan, tong Sorpi. Pa Endante. Jalo mo ma, tong Masorpi. Sorpi. Si Manggokon, Nong Herbang mo namang buru ng pinasorpi da mong buru. Gabi, ito lang. Sa matang yang munay. Si Utiapang, Opo Dapot, si Mangunsong, Buru Panjaitan. Alay on sebagai simbol ni adat ni Batak. Jalo itu mah rohoding. Baik kamu mau musik kau bantu sih. Mudah-mudahan matu jolon yarion lai dalam kejang ma umurmu dilihat tua tadi kesehatan nak soni akapasu-pasu nauli tu jolon yarion saat di solumaina satu batian gajang ma umurmu di pas satu hatan satu jolon ini salpu ma nauli saut mana denggan amang permusik nami benda mama musik naobar tu si. Asak dia tutu silas nirohan am silas nirohamu namun upak matutu amatan nomor 2 de bata hujuluenon diletuhata matutu dia kapas samotan tuhita saluhut Matutu asa doronay matutu songon didok ni nama 2 asa hador haduga tugu-tugu ni lubu hador hatiti tutu tugu-tugu ni horbo sahat mahamu usaruma tua sahat tutu tu nomor ni nomor nono totong didongan itu hata musik Matutu, oke. baik nama langsung sorbiok kamu man aido sorbiok kamu man bola tumpe sorpi Nong Herbang mayang boruda Gabi, ito lang yan. Mulai tema di tuata, las mulai tema di tasaluhutna, malas nirohi itu tutu di bagasan sadarion, imanang taulahon, yang lapasahat sulang-sulang popu. Tak yang tama tutuat debata, asang giat di ulah sadarion, boy terpasu-pasu, keluarga ni helanami baru nami satu nasa hormat tua. Diso, Matutu. amang baru, huwag kami na ulos toro rabu. Saya mangulos nauli dadingkan mon tu pamatak muna tujulan neron alam ni pasrata tuata man mas masita salutna musik Iyo. Iyo kamu libur.